mo wa to no kama obo mpa ya obo no kama oye bibia wayama ho atem obi aka se o asumasi nyame honhum wonu oye ade ense na ne mpena one ne tifie no ebi kura yom yemienu so ebi adwaman ya obo no ano oden obi ankyere no honhum no so tiase enti so kan the politicians no ebi nu ya onu wohu ana watie se omunya ya enu ni ade ade a odika Bia akwaba ede eba too much GH eso nenu aba efie sikapa ne nso menemu edi ehia ewo Ghana wahala dwumadi yi eso ebra ye expose se fa sofo ho start se ekoso na ye wo moto ededie na afei ye papa Bishop Charles Agyinasare so take ye ne platform se wononzo so wo de beka de politicians asofo binum ebu wo mani aguso a wo mo ayomadwen se wo mo enye no nje se Ghana fo dodo na aso no wo soro a ebinum ebo agine so na so dodo na de wo mo ne no enye adwen na ene dem nipa wononzo so de Bishop Charles Agyinasare ne nsem a wo keka no enkoye emfa ema no ohu ne se onkoso na wongina ne line mu as a pastor wonja politicians asem emfa emano lawyer Morris Ampao na nensem a wodi to edwano na chese wo susu se ye papa ne nsore dem honom boyfriend girlfriend relationship dey ebusu wo honom mo sa ne se nso no omonom ebie mu so se enwamu a ekoso wo na asore honom ne dey jai eno dey kwan ho ohi oba bia wo bi wo honom na so ni nyina wa jai de esi wonom abase wo beka politicians so asempa dey a ene na entwa yie enti wonyai na wonhwe so endi ni fi asem onye ne de na ne de timi to yi a watimi ababonte ababeka politicians ho ansem no no o wasofo bebra wo mo apa wo mo videos wo mo evidence a won nche se wo mo sisi edan de ama enkrofo wo mo ne enkrofo yerenom eda wo ho evidence nyina wo ho na emrepam anase se obi hye no na tete na bufo na obi ka bibi na ebro ne so a wo de beba abonte na abusuafo mitwa me ho abaye ba ye de papa yi de ntia wo man no de sa ense we nyina betu dwa no emu nchemu ebaba basum. And then there's so much sexual indecency, impunity in the system. The church have failed. They are doing politics. It has been a disaster. Who be preaching salvation, not the honor and the chair and the politicians. What has God to do with politicians? Who be preaching salvation? Who healing power na million more? Who evangelists and as I mean no evangelists not heal the sick. No, what jealousy and is that not a cause to talk about the ills that the ills of society takes to heaven? That the ills of society takes to heaven. Then the body of Christ have left society to decay. But the area and nyame somuno eda brabo papa ba any suban papa any salvation no to ho. Now you are following cheap politics. Make it statement now to as a man of God. It's all winning souls. Now you have lost focus. Or I say, you know, encourage your members to live decent. In pressure they be cause was sorry. I saw preaching no. Or down one for the politicians are become myself. So we need to go back. The church is failing. Church put on and preach. What you saw them mulufu ni atempra. Mutia so demu na mulufu ni atempra. Call master. Why you marry ni I so demu. I did also follow the Jafon Kitty na mo we. What I say na so follow me church ke the pole. Me bambo so because evidence aboba no. Mo really man na mo of they say apartment no. Me mo listen ni ya. Mo can be na preach koso. I was so demu and mo preaching about fornication. You stop preaching fornication. Rather preaching prosperity and then political talks. And you have left society to decay. No wonder in the church, the worst sexual sins are found in the church. Or sexual abuse is seen in the and sexual offenses in the church is committed. There are rape going on there. There are sexual nuisance. There are sexual impurity. Abuse is seen in the The church have lost control. And to this program, no, I think say it is good. A wake up call for the church. Get us back to our first love. Or get us back to our first life. We are what we are today because the early pastors, the early prophets were preaching against sin.
they were preaching against sin. It is yemu billion yentumi anobusa yentumi ampema yentumi ashibi. Sa na me nyanya because not the church was focused. Today open show we kind. And too much Jesus for mo fi di kesi so a mo di ma be sie. So the be ya ni bia be koyi. Na me shira mo. Mo shira pani o down. Mo na aso ni bibia nkoyi. Ni atiefu ahwefo nyina members ni me mabusu nyina na me shira obia. Kuye Apostle wunim se onu oye lawyer me bo oye lawyer lawyer de emranim ni oye obi a emra ho adwuma na oye fine eye pa na agyen sare so eye osofo yankopon adwuma na onu so ye na lawyer ni kura no uye ni ya nyame adwuma na bia uji twagi nipa nti eye na de baby a okan ya odi busa mi asemi na menene nya adwene ho se oni ni fi asem nyesa na opa kire no so ye sofo onye na sofo duma no nja politician na no kwa ni fie de ye kan no ho de menene nya adwene osofo politician o akomfo asorofo amurobesi o onipa bia sofo duma anu no we are nipa moduma. Politicians, we are nipa. Okay. Even at all, a president, or no, or nipa. So, the president impo, or ye the enya. Nessa, overcome. Oh, no, over to me, I come back, or quite about so day. What can't change because of your penny? Okay. Over to me in a time or can be so. Oh, Yansan in the game, Ujanya Samuso, will not cassa. Short as here. Any politicians, ministers, parliamentarians, and money at the adeno. Obi ye the enya. Some for beer who can't work. And not just we are politician. Okay. Or some for to be also with me can answer. And he as sorry or cousin politicians in be ya the answer or come when him. And now we one more time. Are you correct? Or you correct? And so of course no ye. And the I saw be a mono. And that's a fear be a moon, a mansome, and what a mansome, a womb. So, as ye, Yana been saying, a man's a womb. We are a kind of monk of 1 year. Oh, if you be as some man's and a bewom, a bushia be a bonny for whom. Okay, sure, a safu be any one man. Omuna 300%. A year, I saw a cronk said, a bonny for whom. Okay, sure, 1 Corinthians. Chapter 5. Tio. Okay. Paul and Emily son of making. Was say, what I can't tell me say, a gamma mumu, a gamma any amana mufu, a mumpo. Say, Obi aware, nejahire. Namoto ho wako. So, enti, or Kaya could see a brain inti. Last, you know, what the cat one say. Na, one I want from Mono, when Yankupo Buno, Bubu or what time. Inti munyi de wo ye obonefo no emfiri mumu. Okay. Oh. Inti I sorry. Corinth in the Church of Corinth, Church of God at Corinth. Omuna awurade akwa eye osomafo Paul. Wo se obi be ka kire no. Se adwamamo wo mu. Se obi kura kwakoware na jagire. Ko fane ne na da. Adwamamo a enye wiasefo kura. Ense se nko mo ye. Na o Kristo ni akoye. So wo so edi ona ye pani oti aso nti o ba bi somewhere Thessalonica ene ye twere kokoma no so matise adwamamo wo mu so ndi aso ne bia mu no adwamamo ewo papa na so wo no e be da nu wo so enu ne asem no na so unu dia o so gyan 1 Corinthians chapter 5 so na sa nipa no tumi sakin film ena o be sakin nipa no so film a wo be gina dansefo mienu anamiensa enu masem so. Okay. Because yes obi we ka kire wa na watu nipa na fi aso num hwehwem duka Hebrews 10:28 na wasi adansefo mienu ene miensa enu mu asem so ene yemfa mu obi aten so hu se na de city enti wono no mi fi ono ebi wo ho wo dia se aso no ebi wo mu enso da ho do nyina ebi wo mu na obeda chi nipa kro
eno ne asem no so endi sa asare na sori wo na adwumamo wo mu a na so ohunu a ese wo take action ena se adwumamo no so no e course no ohunu ya e be de no wotimi ayi nipa no firi mu na se wotimi aka bibi nipa nso mu dos okay o aso dem ne nyina ko tena ho ho de e ko no obi apepa na no aye no ho kama wo to no wa to no kama obo mpae obo no kama wo ye bibi a wa ya ma ho atem obi aka se o asumasi nyame honhum wo nu o ya ade ense na ne mpena o ne tifie no ebi kura yo mu ye mienu so ebi adwaman a wo bo no ano oden obi an kire no honhum no so tiase enti so ka the politicians no ebi nu ya ono wo hu ana watie se omunya ya enu ni ade a odika ene enye politicians per se obi a o jo so fo obi agina o ma nipa nyina eti asem bia obi a o so tumi ka akonfo de ayi udifo de ensemonifo ayi asori ayi okotofo Freemason num enum ni me kosu nyina no enye se bia wo ye so wonti se sa ne onyema no kosu dia me nka na me bi o me fie nti edi bi o fi a enti wo ba me se enso na wo ma ni nyina wo ye sofo na wo ma nso ni nyina no ebi no tie o bi wo na obi wo na ne ba kwa ye ge enso no sofo obi wo na ne ba ye adwamanfo wo ka hwe chere wontie enso so wo ye sofo edi wo tu ba no fu na so wontie a enu ntini ma wo nka nyame asem na wo nka adwamamo ho asem se bi wo fie titi wo nka anu na ye lawyer no pese wonsi so se Bible crossing and you when you see influence and wakọ hu yonko de aka se wonyine de enti osusu se wo se won siesie ne de ansa na so wo beba beka abonten sofo se ye politicians o se ye ne yonko sofo se ye wanyo wotimi siesie na asore dem honum de ewie se oye ye sofo a ansa na wo ho akonya se wotimi bebeka eye monten sofo de wo ne se ono owo point wo de o kan mi da wase esi papa ya mi shira o ni point bia bonsam wasase we so bonsam wasase we so ebenya bonsam ma wa hwe ma me bon ko ayi Genesis chapter 35 verse 22 Jacob na ne mama mo yesen edumie so eno sanso ayi no awo oni ma hodo be se nan ena wo mu nyina me bo a na 35 Genesis 35 verse 22 no ne ba ayi ba ko urumi okofa ne papa ayire ba ko ene ne dai ene ye be ka kire no so ti ase ono ani ye mbaw no akofa ono doko ne yire no ne na da opamo ni fini ni manu dabi enya busuanu ene siye nokre o se ne Jacob se no kanya ni asem nokre no Yakobon di wo so endi odi ene kra obati no wi ase a amanfo ta kan se asofo manye meboa nti enye slogan e da hwa wo bia hu na ya de ebi mo kasa ni se asofo ma ese enye na asofo ma nko ayi ministers soldierfo aposifo eni petitru a omu ye figure bia ye adepa wo ma nu ye manta anye papa apostle ebi nu ye but ewunya ni nyina udio wunya ni pani nyina enti no na sorry se ayi enya so obafu na guo eni pa na guo ndi na sorry no ebi wo mu ye dwomanfo a na wo hu na se wo kan eni ma so wo na sente na chen se asomasi kwadwo ama afia ya eni ko manu wo mu nyina egu asom we mpram nim pa se ni se no ko wa kire so hu bi asofu no me ke sei wo huni wonim kura so a tiso de ne famra kona so Nyankopon asem kire so hu se da adinisitie edi wo gina so no so se na so woni fi asem woni gan enye na so wo dwuma no ansa na ayi wo hwe no krini ho wi a ayi obransen anzana wako politicians ni adia enye ye kire me do ba ayi politicians na mu a Ghana ni etia no bibia evrano ayi corruption so 70s wo ani 60s wo ento mampani da JJ running 1979 June 4 eno so ahie so
It was so you say a uprising. It is not some or two didn't say house cleaning exercise. It was say or mine a more fee. Never tantani the woman to be cleaning na. I know you don't know yeah. I know why 3 months time or ye be a JJ or punishing nipa or cleaning or mine. So just here. When you or cleaning we in 3 months time or coin. And now or ye other government here they buy ye to about that time. And now a government one or maybe a kunya. And what you know, oh, no, still a neck or so no sabe you. It's a wine. So, and was I buy and about Takunyamso, and or you didn't want to buy Shama Ghana, a year Ghana, a year, or ye beer 2000 of fish war. The boy, no credit. Of this 2000, it didn't see a corruption. I call. I'm quiet. Any band telephone. Apostle, one said Ghana has say no. Ya akwa say bia maami a wo bana wo tete wo bana wo ba utu ba for won tie bia wo ba wo shiwi na wakwa ko hu se wo bi ba nso so ye bibia enye wo ko hu so bi obi ba ne abrante bi tare da ho wo se bia de wo ye enye sei ni sei maami ne kokoto be ka cho so ni ba tete a kotete wo ba enti sa ye perception ne wo ye tirimu se unim bibi ya wo se enfri wo fie ansana like abontinsuni what about the camaneti say wo bantimi nti a na wo expect say abontinsuni de wontinti lawyer Morris ni je ogina so ye say wumpo na wa yes of opinion wo kasa na wo ma entie na adwamamo ekoso enkrofo ne enkrofo yirenom dade a na woni hu akwanya say utimi be ka politician because one kasa wo ma na wo mo hya wase na wo san kom ya so mre ma no wo mu ntie o de ne den na wo mo hya wase mom na ememeti yo aku atikapa nyame shara pa ani asemu a obu sam ye modu pa na on say enipa aba no ya so odin ye ntehe so ti ase okay 2 Timothy chapter 4 verse 2 o se pan mu kan sem no yaten kanimu tufo awo abujire ne nkyekire enyina mu so hu eti wo ye sofo a wo de ani se o kan panim wo tu nipa fo wo yi ni pattern awo boni hu obi betie obi suntie okay 1 Timothy 5:20 no wo se wo mo ye boni no yo ma ten o nipa ni nyina anim wo mo ya ka no so ayedai afuro so hu enti se wo ye sofo ne se boni na medi ka kan no boni asori bie ni ho a adwamamonim okay enkremosum bie ni ho a adwamamonim Buddhist womo agika ho religious bodies no adwaman de eye komo na enkansese basa so we ware we nu oja we obi yire obi kunu no agwagopa some time ago when I was in Takoradi na asori bi wo Takoradi wunim bema no etu kwan one oba na wo mienu ene otu kwan ekọ abuche ebi oni dinkita ho frefre ni ade ebi ekoba se kire no ne bema no oba na ntini nka bio nyesu oja no waware nkama bema no so ntimi antena ebi asore no oba na ntimi antena ebi bema bi wa asore no ene ofa no oni ni nyinsɛn ebi wo hye ni nyinsɛn no mu ba 5-6 months mu o ene bema na gbae ti asem yo ene bema no ifra kontum ba wankra wan shata mo beba ene odi ba empofirim edo ba no ba na nyim edo wo no so ba na nyim no ene o yese ne obeja na ware bema no so ya sorba pa oba no so ya sorba de onye no so ya sorba enti na o se mpanifo no bem eni sofo ni mpanifo frɛ obi nyina atena ase endo mo kan se mo kan na je se oba na wabo dwaman bema no so abo dwaman enti ne o se nka yetu o mu fi ho enti de o mo kan ni se ekosi ya ni se ene sa de a so mo ka se o mo pam oba ne bema no so a ewurade no so wo pedom nyankopon penipa boni no maye enti solution ni se ne o mo nkoyi akoda no ntumu wa asore no asore fo mpanifo ne kan se
onko yi akora no ntumu no ware ne yere mizemi nyi se 3-4 months bi ampani ampa no mko yi nyi se ntugu ye asori fo no ye sa watakurare na ntesi no wa se na America no mko yi akora no etugu ye na be ma no e fa ne yere ware ye no be ma no dom oba nto dom o mo se eye bonsam ene ye so edi wenu nyina etumi koso wasasi so enti apostle na chesemete wase a se edwama ma okoso wasafo mu crampo na yenya because eye normal e wose enkoso ana se eye ade a yentimi nsi ana kwantini yentimi nye bibia amfa ho ana enu na mi asase no Paul asafo no owo mu asare ote no enu o se wo de ma min kai verse na no ni entie ni ye metwe mu nkata mu se muni odwamanfo eni afra enye wi ase adwamanfo ana anibirifo ni emimfo ni abosomsomfo ho asem kura ena America ene nanka esese mu free wi ase free na afei me trom mu se obi a wo friend onua eye odwamanfo ana onibirifo ana abosomsomni ana etokwapefo ana esabofo ana omimfo a muni no emmo na sa onipa no muni no enidimpo na efam ho ben ena me bu wona won fra mumu no enso atan bie enya wona won fra mumu no ena me bu wona atan na wona won fra mumu no onyankopo be bu wona atan enti munyi de oye obonefo no emfiri mumu so eni se wo dia na wo hwehwem na bi kan se wo hwehwem na wo se no kure paade a sa nipa no so yi ni firi wo wo so onua obi a wagye adie hwe Hebrews 10:26 wo se yenya no kure no emu nimdie na kire ye boa pa kwa ye bone a ene na bone wo aforebo bia ni obio emodi aka ni atemu akonhwe a eye hu bi so ene Yakobon ebi janso be si sai me bakro so enti se wo hwehwem na wo che asem ne ye no kure de so sa nipa no saaki no so tiasie enti nyeze bia ayi adwamamọ ne yesoso so adwamamọ ye soso awaresa ye soso so tiasie ena bi kwa ho nyinsen wa sori mu a mo sa ko yi atogu abortion nyina mo ye enko so so bebre mu sa asem we a o mu akofa abane de e asem kese enti akin so ro no ntumi enye enkorete asori no obeka ho asem so oka na sunye ni penya na betie ewurade nti na okasa o se de o aso no yere bo ni ntie de honhom no ekasa se asafo no because eye nipa ena na o mohia obi bato ase obi nto ase obi o hanu a o twenu mu tan adwaman wontumi yai aso no ati aso no ha Nyankopon so due o se da se mi die apostle odini nsem ni sie no no ye lawyer Morris ampa ode na make odini sie no ena wo ka se ye pastors ni bi wo omayi emu achese wo mo ne nkrofo maya bebre dai rent apartment e de ma wo no no wo enche yenhwe ni mu wo evidence wo prove e kire asofo a wo mo ne maya bebre ada ya toto apartment di ama wo mo achese wo ma hihye bi nyinsen ya wo mo apa wo mo baabi e de asie all because so wo mo mpese wo man no ebetie no wo ni nyina ebeba abonten enti nensem odi etu edwen no enti ne ebetimi ama ye Bishop Charles Adinasare no kura wo kan wo jai kana yo sikapa me na wasipa we ntimi emma nensem a ye no kura wo kan no onyai so endia so bo Adinasare se no kura na wo kan bia me de no kura na ye ho adwuma me de obi o kan kura bia me fo anso okay vizami no kura ho adwuma na me ye so tiasie ni asobo ne de o ka se ebinumu atwempna wo yirumu wo mpna wo akire han dan si adan tokas de me ma binumu a ndi ye no kura okay ndi lo ya mpa wo ka wo di ka okay na asobo ne ye hadwene asobo no di bo ne ade no ye hadwene ye ne ma o ma ne se ye ka hu bi ye ne politicians last man kan je no kura politicians ani asofo mpanimfo no ena egbo ma no omun kan kure adwaman ena egwa o ma no se tu
adwamana se o ma no nti wo ko big church sana no obi nkwa do conference wanti okay wose ma be se du ano ma de da nyina ene nya me na share ne se ono ono anakono ono en mo de kodai uzozo ye prophet ondo so ye angel angel de be angel onye angel bi ahu wona bishop no kwa onuru ho yes okay na wa osofo wo chin pankwa je kwan ye nya popo ade ba ko chi no life ene adwamamo baburu ba bi o be bibia adwamamo ho asem ho ya me mpekura enti osofo wo ti se ya wo di se adwuma no wo be ka che me kofi adwuma prempese wo ye bishop wasa ko fa angel account no enti di asofo be ye no nya me ni nkwani enye omo pema dodo obi won no so bubu o koye program so bia enka ha no wo na okokuma se wo koye program na asore ko na wo ko so bu no wo o ma rinji oba e dia ma no hotel a wo koda se oba jijire ni oba bua no ama oba ye adwuma no ene ye de na bere no ampani ampa no mo ono oba duru no oba no so ye ready na che se o ma hyehyɛ ho na telephone de se wa wunim na bibia ye okay no oba no hotel ho twɛ no no oni na koda no wa ye ni program say 3 days say 4 days o wia pa no aba ni ire so sa o so o mo so o timi ja no mo ibi no timi ja ye ni akọ ware wovro o ja ni ire no sa akọ ware wovro wa ware ye ja obi a ware ye ja a ware ye ja ya be say 3-4 times o so a prophet of God man of God and the Papa used to say Matthew 7:20 was say do you not ban any di hunu di akro what you say apostle ye de yensem no esie na ye de eba na wie ye krampo eno no me pese mi hu se enti na ye lawyer Morris Ampao mane endwen se ye bishop en Crawford Twempena e wona se enti eni kwan so otimi ba bonten ebebe ka nokore ne de e wote wonka hwe akuya na mi sha unipa wo se so for bi preacher obi timi ka se mu hweme na mu tie ma so na America yeah and there some people be ka se be wrong a great mistake Samu the angel make sense 1 Corinthians chapter 11 verse 1 Paul said mu hweme sia me said me share Christo said ye me share Christo mi sia no so unu ba buru mu kakra so wo hwe ye hwe ni pesia Paul wo hwe Christ wo sia no Peter wo hwe no o sia no Paul kura de wanware to ye se Kristo Peter de wanware according to Nyankopɔn asemunti ne yire no nkwa no ne te ne yire nkwa no ne te so ti ase eji obi ogo se mu nhwemi na wo mu ntie de America no a great mistake na sa so for onye papa okay so ye hwetwo fu sia di wo so for no wo abrabom na wo bom se dwamansem nim subamboni bi nim eni ade ne se obi wo aso no no hye esumase no odi bone no a wo de otimi kan kure bi a wo okay wo asoma me no ti America me ka sa ya wo hwe me abaka sima ni abere pa me ni abere ni se eni ma e koso no ya me ya okay so Chris Adam ni oti ni nche obi a wo me nche obi a me nya soro abafo me zumi ye nipa what you say obi anya righteous 100% ewurade adom ne de wo nanso there were certain things bi wo on ma and so for where then who come okay so what you say enti wo no and so de wi ase ye no so na wo ye bi enti wo kuta bible na niema say dwamansam aware say ye wo di jan no mu ne ade na say wo nya bi a ade ti na wo timi ka ho asem okay wo betumi ka ho asem akokodro so ni gidie so because saboni no enya ade a wo ye bi what you say enti na Jesus say ade wo ni so Matthew 7 no wo kan Philippians what enya ne ade mpuna nya senkyere wo ni ase wunyi ntumu yi na wo hu se wunu aso ne ani ase nkyere wo ni ase wo asara no pa wo de etua ho na wo ka che wunu ane se ni ase nkyere ale kan ko huru anim obra wo su bi ho edidi ka yi wudi ya no wudi ka huru anim no ni ase nkyere ni nyina bi wa anu na be hu na de ye tu wo ka kire wunu ase wo ko yi ni dia
wutumi kan ye pa okay apostle for final words to jana so yo me da say enti won say adwumadie no amudie no ohun nyame adwuma no holiness and righteousness tene ne kronkron ye okay na no kra no edi anim so no kra di enso ne ko ba we no nyina ba because who ye adepa so who bo sare ya wo kan say wo bo nkonfo achi enya achi bo eno kra ne ye kan okay Kristo amobodi pecho be kan kra edi wo bia wo nya eno kra no ho adwuma no na wo firi no kra no na wo di bone no wo ba ma nipa no wo bo achi okay enya achi no wo but you are ten na say dia wo ye na nyenti eno wo kan na say wo nsa bia nipa no kan no wo ye eno wo kan ke wo firi ho ene di na so wo bo achi so enti je se no biase dia koye no asopwo ne ayi mpanifo e wo man mu o si ehwe yi enti bishop Ajansare so so be kan kran dia on boni nansi bom no lotro konkun mu ye na on di no kran no politicians dia ba on kan asopwo dia ba won kan ye dia mimi ye bia won kan obia dia won kan awarefo o e dia ni nyankopon enipa asampa no o de ba enipa nye emua nwa ni mirechie ene nwansane ne atwe ya tiwirem ene nyankopon e di asem no maayen nye moa asem no eye nipa ene wo de maayen enti nipa de be ye bone nipa so na wo se den ye kan enti onyire ne ho won on fa ne nansi fom no nya dwuma no na urade di nachi enti obi urade di wachi so de nyankopon unu se okura mu den enti de me kan no so se Ghana for siansa chere wagen etitiri wa sofo ne adifo no Nyankopon ma Kristofo gamano die ayi akuya apostle wo hadama do so no do obi a woni de kwa master kempna auto singer kempna tenor singer kempna bass singer kempna obi a kempna secretary hwan asompanifo nyina yekwa so dem ya che ho fa esi ye Kristofo adom ene ye de bedom ye adom araka Yesu mo jaaje nkwa na de ante se koso wa so yi na Kristo abeje nkwa ape apostle for telephone number 2J asemo ya nkwa na me kan misemo a ye asemo ye kasi ye die cha ade be chekura na ye ndi kakra na mo tie no mo fa mo dwendwen ho na mo gwa nkwa dwendwenim na Onyankopon waye o we Yesu Kristo di mu me number and I'm going to gain 0544 262614 06 0544 262614 and 020 70 20011 020 70 20011 me number ni me da mo say etiefo ni ahwefo nyame nhyehyira mo na mo nso aba bebiri wo Yesu di mu amen amen onshawo so ebusiafo ya apostle Agyemang Prempeh na wote so no so ede ne nanu disem efa ensem yi hu atu edwa nso betimi do de aba Otumagin comment section so subscribe to your channel na ye like your videos na share fama ebusiafo ne adofo no so all the social media platform ebiem nso so follow ya where IG page @Otumagin_. _ midin ede ekria sikapa dasane yebesane hia